Иван Аргунов атынан таатта лухун кин библиотеката таатта кахыт редакциятын кытта сыл бастын кенегетин быһарар конкурсу сыл аксын териен ыытар. Манна бир дудулактар быт канна бешәйтетен тахарбыттарыттан тематыттан тутулуга суок кенегелере кытталлар. Быйыл 11 төгүлүн ыытылар конкурска. Бехен 5 кенеге кирбит. Конкурска кирбит кенеге асынаванар кенеге исхохона, истас көстүтте, библиографическая онна, издательской полиграфической эдебиллер көтө эппеттире. Со бастын кенегете бир кенеге бахары бар, кыйвак бар. Онна кирбит кенерден көрөн без автономинациянанар ховрага чар сеңерилере ден, усурун мастерство ден курдук номинация бар, ананалар. Сүрүннән терилте историятын терилтелер кенеге тахаран үетителер. Онна бирдилен жоннор, ужордар, чугас жоннорун туһунан эме кенеге оңрау бар. Оны таханан айымневақты күлелер итәшілер, учталар, методической пособие бар, тахара бар. Оны билен тура каяндаганы усуран литература бар болар. Библиотека үлехеттері кенегені уларсары таханан бәйдері мета хаттаралар. Тааттыл ухугар спорт сайдытын сырдатар үететер общественный корреспондент Анатолий Мурунов үлеға сүрақтамет терілтетін кытта ықса үлелехер. Он бихылтан бу көрөгүгү бачат бакыныган эттин багда белемнен тахардыр ди. Оны буттан хорок кыныгелер балет якын багарым манна бу артыгар яшыл ден кениге. Бачаттан такыбыта бүгүнүгөттөн бу кенилерге бихирүү местенелер манна би таатылууттан амбастан таксуу жамып паалар басты кулагын үчүн эдде бу сурячылар бу бастыгы дендер барата. Оннаттан культура болун, спорт болун, оннаттан бу дан спорттун тиреге кеһи быһытнан спорт тематы манна алты хәттә кеһинекендәттер бит. Манна бәян комиссамын камерас бит. Монда ханыбын чугасты ханы ылынабын бигенеген онан хата булды бит дип. Бигенеген ул ханна кайгамыта окуду бу республикага улахан конкурска онтесыллака бастыгы месенлән турар. Конкурска оны бу хайыр бу диплом. Манна барады тем автода хурулла җылдар, түрне автодар. Оннан бу таханан манна бу таатылуун бастың местелери дем бар бекенген менеме такатын кыттыл бутум худда шуе манна холур атын устан келбекке таатта тухунан сепедин году би таатта отыксир манна элбак суястылар учонайдар элбак туактар оюттар олон кохоттар терабисиддире онан себястан би хаттан кыжык маннык отык местебит нахалбак оны бутименнер оңор буттар худда шуе маннык онута манна инник бу таатта тугунан тахара болбуттары манул хандык хөбүләбитин бу каталак курдук касылай бихеттен улуу жоннор бут бастың улуу жоннор бут бастың улахеттер бети тук бар бастың көдөһүләти тук производство бастыңнары дикка варжаннагын уруккунан тамбилингинен боллагана ме үтөлә улахеттер элбак республикалах бу тааттары бу бак республика элбак үтүнөр бу жандар ким кахан үбүлү болбуду манна сылай түмелдер манан көрөндө тулуска билетени талар хүрүн току касылай мандан королор бу хетте халтан хагалабыттыра бу быйыл бу 19 ким кимне үбүлүдүлөр бата манна бу оңолдан шебат tehillajыр ондон бу эми улуу байбыт оюска эми үбүлүдө хылгар мандан эми кенилер бу бөлөдөгө ток карам булла ток бар данный барата манна тимүллер элбак оны кинети библиографтар хүддаши дүүлләннәр маннык боршулы тахаттылар. Сака серин сурьячыларын союха ыппыт конкурсугар 2-нчы 10 сыл түмүгүнен тааттылуха бастың литературный улус үрдүк аты ылбыта. Бу курдук ие тылбихиге ытык тааттылугар айыр үлөм сулганыгар ыллар быт бир дойдулактар быт кинигелере кең араңа тарганан жон серге сеңеритин бире билин ылаллар. Парасковия Татаринова, Василий Иннокентьев, Саңа күн, Таатта.